adi tuhu bagi atendu, nindulah skala-skala, tuhu bagi ateku. Sidailah gundari Tuhan di bata alu pertoton, skala nina ibas ukurna. O Tuhan sirkuah ras erlias ate ngenahan aku. Aku skala perdosa ngadap ilebe-lebe ngaku kan kerina dosangku. Karena si kam, aku bene rasa lalap. Tapi ceda ateku erkite-kite kensie. Janah jera aku. Pengharapanku saja ku bahas persembahan ni Tuhan Yesus mangunangku. Almimin dosangku. Petetap ateku. Maka ngasupe aku mersan kayu persilang Tuhan. Petetap min kini tekenku. Pegegahimin aku. Petetap min pengharapanku. Erpalaskan kini tekenku. Amin. Ras-ras kita ngakukan kini tekenta, radukan kerina kala Kristen, ibas kerina paksa. Aku tak mandi bata bapa sia-sia kuasana, simpalani ras doli. Aku tak mandi Yesus Kristus anaknya si tunggal Tuhan, si jaya raksasa dia, tubuh hidup si muda-mudari, si so kiamat. Tergelar si Maria, si Nalami Kinisan, sangat pemerintahan Pontius Pilatus, nipaku kayu persilang, mate, jenari ikuburkan, dosul kudoni mate, peteluarikan gote kebas matanya, nanti kusumba, perkudulah arah kemohon bata, Bapa Saraswat kuasa, jenari yang pagi, meranakan simbol beras mate. Aku telah mengesasi badia, jangan isara gereja si badia, perusahaan kalah si badia, pengampuni dosa, kini kekeen pula, kebenaran. Jangan palaskan kata di bata ngatakan man bandu. Oh anakku, malam matenu, dosa andu kerina nggohi alami, bagainya Tuhan man bandu kerina. Amin. Kundur kamu. Si puji Tuhan rende kita kitab denden 200 pitu sinek dari ayat sada 2 ras pitu. Tuhan
posik. Adi Tuhan ta Yesus Kristus berngina ije ia idudurkan, ibuatna meroti, icepik-cepikna, ibrekenna man ajar-ajarna ni. Buatkan enda mekulangku si ibreken man gunandu, lakokanlah bagai guna peringat-ingatan nandangi aku. Buatkan enda mekulangku si ibreken man gunandu, lakokanlah bagai guna peringat-ingatan nandangi aku. Buatkan enda mekulangku si ibreken man gunandu, lakokanlah bagai guna peringat-ingatan nandangi aku. Buatkan enda mekulangku si ibreken man gunandu, lakokanlah bagai guna peringat-ingatan nandangi aku. Buatkan enda mekulangku si ibreken malah bagai guna peringat-ingatan nandangi aku. Buatkan panken enda mekulangku si ibreken man gunandu, lakokanlah bagai guna peringat-ingatan nandangi aku. Bagai peken cadungan ibuat Yesus calung jenari nina. Buatkan calung enda padan simbaru ibas darahku, sini amburkan man gunandu lako pengalami dosa. Bagailah perbahanan du tep-tep kali di inem kam, lako peringat-ingatan nandangi aku. Buatkan calung enda padan simbaru ibas darahku, sini amburkan man gunandu lako pengalami dosa. Bagailah perbahanan du tep-tep kali di inem kam,
lako peringat-ingatan nandangi aku. Buatkan calung enda padan simbaru ibas darahku. Bagi tetap kali dinemkam, lako peringat-ingatan nandangi aku. Buatkan calung enda padan simbaru ibas darahku, sini amburkan mangunandu lako pengalami dosa. Bagailah perbahanan du tetap kali dinemkam, lako peringat-ingatan nandangi aku. Buatkan calung enda padan simbaru ibas darahku, sini amburkan mangunandu lako pengalami dosa. Bagailah perbahanan du tetap kali dinemkam, lako peringat-ingatan nandangi aku. Buatkan inemkan kerinana Teresa. Calung enda padan simbaru ibas darahku, sini amburkan mangunandu lako pengalami dosa. Bagailah perbahanan du tetap kali dinemkam, lako peringat-ingatan nandangi aku. Pujilah di bata, oh tendingku, sika salid ibas aku, pujilah gelarna si badia. Pujilah di bata, oh tendingku, olah lupa si mahuli si ibahanna man bandu. Bagi dauhna kepultakan sirang ras kesundutan, bagi pedauhna ibas kita nari kelepa kenta. Bagi ate bapa keleng man anakna, bagi kalpe keleng ate di bata, man kala si tutus man bana. Amin. Malam ateta, gosi alokan kula bagepe darah Kristus ibas lakon persadan si badia enda. Ema kasih katakan bujur man Tuhan, siendeskan persembahan ta. Tupung sisakan persembahan ta si puji Tuhan kitab denden 470 sada. Rasna dan bujur Tuhan.
pedengasi pepulung persembahan pengatakan bujurta ibas kolekte umumta, sidengkakan persembahan pujian ibas anak-anak remajanta. Dari nenek moyangmu itu bukanlah dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau permata, melainkan dengan darah yang mahal, Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela.
Puji Tuhan arah persembahan pujian anak-anak kakak Erta. Genduari seh paksana kita nehken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Jana kata di bata si jadi palas ibas kita nehken persembahan nina. O senina-seninangku, nginget perkuah ate di bata simbelin si sekena man banta. Kupindo man bandu, endes kelaku landu man di bata saja selaku persembahan singgelu. Rikutkan singena atena. Sabab bage arusna kamar sembah man di bata. Sueras biakdu selaku makhluk si rukun. Iherta ngandaskan persembahan ras kita rende arah kitab denden 450 sada. Malerlah pasu-pasu bagi si padan teduh, geras ukur si padu, tetapi gerekan pasu-pasu embulu tegakari, anggota Mari bertoto kita karena pertotoan persembahan ras pertotoan siapa bertoto kita. Tentang ikatan kami bujur lambandu Tuhan di bata dapat kami si melias. Kan Tuhan si dom alu terkuat ate si mereka hidup guna jadi kahul lepusi dosa-dosa kami kerana anak-anak manusia. Ibas wari kami memperingati wari kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Injil Tuhan kejarlah kami. Maka kerina sendiri ibas kami, rahna ibas kami Tuhan. Maka deskan kami persembahan pengatakan bujur kami ada palsu-palsu dengan Allah kenulah persembahan kami ya Tuhan. Jadi persembahan simerim singena atendu guna banci ipakekan gereja andu pebelangkan berita andu si meriah di tengah-tengah dunia. Bagi pe Bapa, ertoto kami, karena kekelengan du serayandu, si mengelola persembahan kami enda, Tuhan si mereken kepentaran manbana, gelanangan supaya ia mengelola persembahan kami enda, tentu duras perhatian Tuhan. Bagi pe kerina pemerendu, si tading dengabas kami Bapa, ajarindu kami, gelana kami perah pentarna,
makikan pemerendu ibas kegeluhan kami, guna kini ulin kegeluhan kami Bapa. Guna nampati kalak sideban, bagai peguna gegah kami, guna dahikan dahin Tuhan. Bujur Bapa, enda mempertonton kami, karena persembahan pengatakan bujur kami. Ibas paksenda pe Bapa, ertoto kami Tuhan, nandangi kerina manusia, bagai pengawan ni perpulungan Tuhan. Si ibas paksenda ngenanami kini seran, erkite-kitekan berat baban geluhna, latih dengan beratan yakapna Tuhan. Ibas paksenda, itaruhkan kami kekelengan duenda kerina, arah pertoton kami itruh kayu persilang Tuhan. Gelahna banci tetap idat kena, kesabaran bagai pegegeh sirana ibas Tuhan nari. Breken du tetap, kini teken si